palliatieve zorg. Zorgu sanyu e kisi te no kan combetre moro. Alla den behandeling disi de palliatief. Dat wan taki you no kan combetre moro, maar de zorgu dat atakrusiki negro so is moro. Of dat hij stop helemaal. So den datra e probeer mek alibi fu asikisma de se boom legi akan. Dat mek you mustagi adatra san you feni dat de belangrijk giu. Asiki ting kan tek moon jaris revi. Na ina schreef ting de fen alla soortu new dresi. De wan dat den dresi e vroko boom en de sikisma ne kis traverveer firi fu den dresi. Dat mek you mus verteer you datra alasani san je firi. Ook tu you kan kis dresi sai mek dat you skin ati e saka. Ook tu den kan ki dresi zonder dat je vier suf. Sabi san you mus do. If you ab atakrusiki, you ab hu praxeri ala soort sani. Zodra you jere dat you ab atakrusiki, te den behandel you, te you kan combetere, maar ook tu, te you no kan combetere moro. Na in Nederland, dat rananga verpleegkundigen, fini dat you moest kan takfree over alasani san je praxeri en san you wani. De wan teka besroiti makandra nanga asikisma, omdat alla soortu faside fugo om en fu behandel asiki. You kan aksi you srevi asikisma wan sab alasani, kan de no sab noti en wakti san egopsa egi moro rostu. Maar fu sab alasani kan firi buntu. Dans makan praxeri makandra sa den sadu en luku san den kandu. No vertrong van meri van kibri verveer nyunsu di asikisma. De no wan dat adatra e verteer dat anosa kon betre moro. Je voer datra dat na wan ebisani. Den sap dat voor sikisma e vier schrevi dat den siki hebi. Den sikisma disi e vier den schrevi lek den de den wang te den nokantak nanga wan trasma.